ibihe by'amatora amatora ni ikintu gisanzwe cyane mubikomeje urakomera wifashe bisanzwe sugana dukora amatora siguze kabeze gatatu ariko uno munsi bihe byahindutse amatora n'undi abivuze muve mwamubizi neza yuko azogenda neza cyane ibisigaye mu kazi mukora kuko Imana ikora nk'abahisi aya matora ashyigikiwe n'Imana irashyigikiye kuko ibisigaye badashaka kudashingiro ibirimo cyane rwose iyo mukuru n'Imana yo gutinya turi ngaho 2015 bakoma amarungo uturi makosa none mwari mugiye gusubira ibindi ni bande bari makosa ndari makosa ko rwanda baramushyize abagiye makosa nabagwanye n'abaratazi kuko ari nabo utazi n'ubucucu bukomeye cyane mugumiza karanga umutima kanyu gusa mu buhizi ubutwari n'ubutore byose niyo yonyine by'amatora mu gisota ipolisi n'imigendezi n'akindi abaje kugirango bahiganwe mugamo wese mwigumize mugume ku nanga yawe gusa winanga vuze ntango ukemba gusa w'umuturi avuze umuturi uko mamasha uko barakeneye n'ibyo barakeneye byose cyuzuza haba muririnda bankunzi mwebwe bankunzi ubigire kuko uza guca urubanza vugaragaza imbivange basubira bibaze ngo inkoko mu guhona zicujika n'ibisiga inkoko mu guhona zicujika n'ibisiga tugiye gusoza umwaka ibisiga byose murabizi uko barashimana byose nicyo nshimira Imana muri myaka tugiye gusoza nta mpamvu n'umwe w'Uburundi utamenyekanye icyo kiri cyakora nagira umaze kwiyemeza ko hari udakunda imyaka yose umwasi iwabo hagati mu gihugu wo hanze y'igihugu arazwi n'insinzi ikomeye kiretse yikuye mu rutonde rw'abanzi akabimenyesha abantu ati jewe sinjye umwasi ndi umukunzi wawe icyo turindiriye ntabwo umutuzo kwa yiyemeza ko ari imbere ngo arabakunda reka na gukunda umwana ngo yanjye